Dobra večer Hrvatska, dobra večer Balkan. Inače, samo da se zna, 9:30 je na večer. Ne snimam videa na večer zato što osjećam baš da mi slabi koncentracija, ali ako falim negdje, razumjet ćete me. Dobrodošli u novi video, nadam se da ste mi dobro. Evo, ja sam ovdje skupila nekoliko proizvoda koji su definitivno favoriti prethodnog perioda, kako se i zove video. Uglavnom, ajde da ne dužimo puno, idemo na posao. Znači, krenut ćemo sa proizvodom za kosu. Ovo je, bože, kako se zove? Revlon One Unique, nemam pojma, evo ovako vam izgleda. Ovo sam uzela na Notinu prije nekoliko mjeseci i kao zaštita od toplote, nešto za kosu. Sjećam se da mi je čak i frizerka ovo prskala kada me fenirala. Ne sjećam se koliko košta, uglavnom Notino ga ima. Evo, ja sam ga skoro potrošila i iskreno tek sad uviđam njegove učinke, jeli. Kosa mi je, evo, mekana, znači danas sam je oprala, inače možda je bitno da kažem da je moja kosa, kako bi rekla, nije ravna, onako kovrčava je, pogotovo kada izađem iz mora, ona mi se cijela načička, tako da onako imam, vidite, imam lavlju grivu, dosta je velika i ovo je jedan od proizvoda koji mi onako lijepo ukroti kosu. Uglavnom, ne znam jesam li rekla da je ovo moja prirodna boja, ja se nikad u životu nisam bojala, niti ću, tek kad posjedim. U svakom slučaju, ovo se naprska nakon pranja, znači ja kada mi je kosa u ručniku naprskam ga na vrhove i onako držim umotanu u ručniku možda nekih 5-10 minuta i onda ide raščešljavanje i sušenje. Evo šta da vam kažem, meni je stvarno ovaj proizvod super, pokazao mi se odličan, tako da u mojoj kolekciji favorita. Dalje, sad, ajmo mi krenuti sa L'Herbolarijom. Bože, koliko volim ljeto i koliko volim L'Herbolario. Uglavnom, ako me pratite na Instagramu, tamo sam vam pričala kada ste me pitali za neke ljetne parfeme. Ne, zapravo pitali ste me za općenito parfeme koji su mi najdraži i onda sam vam ja u odgovorima screenshotala Coco od L'Herbolaria, dijeli sama riječ Coco, znači kokos. Joj Bože, ovo je pravi ljetni miris. Ja sam danas, jednostavno kada sam se spremala, ja sam toliko pretjerala. Evo, jesam li ga ovo? Ok, znači nemojte misliti da smrdi, ne smrdi, nego sam ga očito poprskala blizu usta i nosa pa mi je ušlo. U svakom slučaju, kako mi je slatko ovo pakiranje, 50 ml, iskreno ne sjećam se koliko je koštao. By the way, ovaj mi je poklonila moja Monika jer jednostavno je rekla da joj se ne da, da joj se ne sviđa toliko, tako da hvala Monika. Evo, znači L'Herbolario Coco, inače ja vam uzimam L'Herbolario, evo počela sam gubi koncentraciju, L'Herbolario uzimam samo kada je na 30% popusta, jer nervira me kada moram plaćati punu cijenu, mislim ne moram, zašto bi vi plaćali, uvijek vrebam akcije na online ljekarnama. Inače imate L'Herbolario i u DM-u, evo počela sam trokirat, s tim da još gladna sam, znači Bože sačuvaj. Imate ga i u DM-u, ali jednostavno zašto ga kupiti u DM-a po punoj cijeni kada možete na online ljekarnama. Ja vam inače googlam L'Herbolario, upišem doslovno u Google L'Herbolario akcija 30% i što izbaci. Imate razne ljekarne, tako da vas sad ne zamaram. Ovo je pravi ljetni miris, ako volite kokos, svidit će vam se. Eto, uglavnom ja sad ljeti koristim ovaj i onaj Brazilian Crush od Sol de Janeira, koji je ono broj 62, ja mislim, onaj pistacho, vanilija, karamel. Taj. Uglavnom, pokazivala sam ga u potrošenim proizvodima u prethodnim videima. Uglavnom, kako snimam navečer, ja se nadam da je svjetlina dobra, valjda. Uglavnom, kada smo kod L'Herbolaria, ljudi moji, znači ovo mi je otkriće. Ovo je krema za ruke, zove se vanilja crema per le mani, ne govorim talijanski, ali znači za ljubitelje vanilije, ljudi moji. Ma ja mislim, ako ne volite vaniliju, da će vam se ovo svidjeti. Znači, jako malo, evo ovo je recimo puno sad kreme, jako malo kreme je potrebno. Ovu sam kremu uzela čisto onako iz znatiželje, ovu zimu.
Ljudi, ajme meni, ma kakvi parfemi, ovo miriše ko duša. Znači, ajme, znači, ovo je nešto presavršeno. Evo, neću vam puno duljiti, uglavnom morate probat. Morate probat, ajme, ovaj miris je fenomenalan. Fenomenalan. Evo, L'Herbolario, great job. Da, kada smo kod L'Herbolarija, ja sad ne znam je li se vidi, ma kakvi. Uglavnom, moja Monika danas, njoj sam pokazala, ona isto ima ovu svjetlucavu kremu kao ja. Već sam vam je pokazivala, čini mi se i u prošlim potrošenim proizvodima. Evo, ovo mi je novo pakiranje. Ljudi, L'Herbolario svjetlucava krema, ovo isto uzimam na 30% popusta. Mililitara ima 200, ali ovo se jako sporo troši. Pazite sad. Argan, badem, orah, šta li već. Ups, moram biti jako oprezna da se ne zamažem. Vidite, izgleda ovako bijelo i jako malo ove kreme je potrebno. Kad je ja najviše volim namazat, ja je najviše volim namazat nakon sunčanja, tako da je neki zlatni trag. Doslovno, dok je mažete, vi vidite zlatni trag, kao da me malo potamni, idealno je namazat se s njom nakon sunčanja. Jako mala količina je potrebna, koža mi je mekana, a ove šljokice su toliko suptilne i lijepe i traju danima. Ma, prekrasno. L'Herbolario Illuminate Cream, krema Illuminate ili svjetlucava krema, tako vam se zove, topova. Samo da se zna, ovo je za tijelo, na lice ne nikako. Ako ne želite svijetiti ko disko kugla. Ok, idemo dalje. L'Herbolario sam sve pokazala, ajde idemo sad na Vichy. Probat ću biti brza, koliko toliko. Ovo je Vichy Ideal Soleil, ovako vam se zove. Ja, nažalost, ovo moram baciti. Zašto? Zato što sam ovu kremicu kupila na jesen. Ovo je krema, odnosno mlijeko za samopotamnjivanje. Ovako vam izgleda, znači došlo mi je u ovoj kutiji. Evo koja je bila cijena 20 i 36 eura. Ali ja sam je kupila na 30%, tako da računajte sami popust. Ovo je nešto fenomenalno, recimo pogotovo za zimski period, ako imate neku svadbu i sad, vidi vam se noga, ruka, šta li već, ako želite otkriti malo tijelo, ako vam je to tijelo bljedo, believe me, ova krema, odnosno mlijeko za samopotamnjivanje je savršeno. Otkrila sam ga sama, nigdje na ničiju preporuku ništa nisam vidjela da iko govori o ovome. Tako da, evo, otkrila sam sama, ovo vam je odlično. Ja sam se bila namazala ovim kad sam imala jednu svadbu, kad je to bilo u 4. mjesecu ove godine. Maže se nakon tuširanja, inače pazite da napravite peeling cijelog tijela obavezno i nakon toga se ovo maže. Pazite da razmažete lijepo ravnomjerno i obrišete područje oko laktova, zglobova, koljena, dole ovih isto zglobova i nećete imati nikakvih problema. Ja sam bila sasvim zadovoljna kak sam izgledala na toj svadbi. Onako baš lijepo potamni tijelo za nijansu dvije. A brate, nisam se sunčala. Tako da vrh vrhova. Ja je nažalost moram baciti jer je nisam potrošila do kraja, a rok trajanja joj je istekao. I nema smisla uopće sad da se mažem s ovim kad je ljeto počelo. Sad se mažem SPF-om i nadam se da ću potamnit. Zdravo potamnit. Ok, hvala, doviđenja Vichy. Imamo još jedan Vichy. Ovo sam već spominjala, zove se baršunasta krema i SPF u jednome, 50. Koliko puta sam već rekla, ovo mi je favorit života. Evo, skoro je prazno, stavljam je skoro svaki dan. Znači, prvo stavim vitamin C serum od Body Shopa i onda ide ovaj SPF. Koža je toliko sjajna, mekana. Evo, pogledajte moju kožu. Znači, nema filtera. Moja koža, jutro sam stavila ovaj SPF i kremu i nakon toga ide BB krema. Uglavnom, topova i toliko lijepo nahrani kožu da mi BB krema sjedne savršeno. Evo, znači, zove vam se baršunasta krema Vichy Capital Soleil. Ok. Vichy, mislim da smo gotovi s Vichyjem. Sad Body Shop, serum svih seruma, vitamin C serum, znači fenomenalni su. Rekla sam 100 puta, otkrila sam ga kod Tanje Believe. Tanja, hvala za preporuku, savršen je. Ovo mi je druga bočica, a imam još jednu u zalihama.
fantastičan ujednači ten. Vidite kako se ja lijepo sjajuckam. To vam je od ovog seruma. Jutro sam ga stavila, svako jutro ga stavim, nakon toga SPF, nakon toga BB krema. A koja BB krema? Sad ću vam nešto reći. Ovo mi je otkriće života. Imate je kupiti na Notinu i u DM-u. Zove vam se Miša. Konkretno ovo je nijansa, joj bože, 25 nijansa. Ja sam ovu kremicu kupila slučajno jer kako sam koristila od Bourjois Healthy Mix BB kremu i kako je ona izašla, maknuli su je iz prodaje, tražila sam nešto slično. Ljudi, ovo je, čini mi se, nije bila ni 10 eura, ovo je malo pakiranje. Miša je, čini mi se, korejska marka, savršeno. Evo, imam je trenutno na sebi. Vidite? To je to. Nemam što reći. Lijepo se razmazuje, ujednačava ten, prekrasno, onako još za ljeto fino. Ja inače ne stavljam puder ni ljeti ni zimi, dovoljna mi je BB krema. Tako da, savršeno 10 od 10. 10 od 10. Ajmo dalje. Kad već pokazujem lice da vidite bronzer koji imam, favorit života, Catrice Sun Lover, kako se ovo zove, Bronzing Powder, nijansa vam je, nijansa je 010 Sun Kissed Bronze. Favorit života, evo, i traje mi cijeli dan. Favorit života, Catrice, DM, jeftin, ma savršeno. U zadnje vrijeme me nekoliko ljudi pitalo koje rumenilo imam na sebi. Ne znam sad jel se vidi, može se već i upilo jer, brate mili, 9:30 na večer jer šminkala sam se jutros u 9. Zamrljala sam se. Znači, ovo sam naručila, ovo je Rimmel, 3 u 1, imate highlighter, imate kao ovaj, bože, zablokirao mi je mozak, kontura i rumenilo. To vam je ovo rumenilo, znači imate ga na Notinu, ja ovo nisam vidjela u DM-a. Jako sporo se troši, daje baš neki preljepi, kako bi rekla, preljepu svježinu, baby, nekako je baby roza predivno. 10 od 10. Zatim, ljudi moji, pogledajte ovo. Ovo je iz Douglasa. Zove vam se Day and Night Lip Balm and Mask. Whatever. Znači, ovo sam dobila na poklon od moje Marije Kolundžije za rođendan. Mare, pozdrav ako gledaš. Ljudi, sporo se troši. Ovo je toliko dobro. Hidrira usne, njeguje ih. Neki dan mi je pukla usna ovako tu posred i s ovim sam svaki dan mazala ujutro i navečer i prošlo mi je. Usne su toliko lijepe, glatke, njegovane, ma topova 10 od 10. Da nije dobro, brate, ne bi se našlo na listi mojih favorita. Ne znam koliko je ovo, koliko košta, ali evo piše Douglas Day and Night Lip Balm and Mask. Možete koristiti kao labelo, kao što god, savršeno. Ajmo dalje. Maybelline maskara. Ljudi moji, toliko ljudi je hvalilo Maybelline maskare. Ja ne znam zašto nisam vjerovala u to. Nemam pojma. Ovo je konkretno, vidite kakva je četkica. Bože, ja sam loša u pokazivanju, oprostite. Ali ljudi, što mi se dogodilo? Ja slučajno kupila, vidite vi ovu boju. Ja slučajno kupila smeđu maskaru. Ali bože moj, nema veze. Vidite moje trepavice. Ja inače imam jako nevidljive trepavice i treba mi 3 sloja da ih izvijem. I sad stvar koja mi se svidla najviše kod ove maskare. Ljudi, ovo je prva maskara u mom životu koja se ne trusi. Znači ja je stavim, ništa s nje ne spadne, ne razmaže se. Ja ne znam, ne piše na njoj da je waterproof, odnosno da je vodootporna, a brate, ko da je vodootporna? Ovo staviš, stoji ti, ne miče se. Znači alfa i omega, ova maskara je favorit života, 10 od 10, Maybelline, čudo ste. Sada ću mu dati priliku i za druge maskare, no dobro. I za kraj, da završimo. Joj, gdje mi je? Samo malo. Aha, evo je. Znači, za kraj da završimo lip combo koju imam na sebi. Ovo je Catrice olovka, ja se ni ne sjećam otkad je imam, bit će joj i rok prošao. Ne znam je li ovo me može rok proći, a brate može, ali eto. Piše Plumping Lip Liner, Catrice. Ko zna koliko ovo kod mene stoji, jer ovoga više ima u prodaji. Ovo mi je neko poklonio, ne sjećam se. Uglavnom, kako vam izgleda, ovo vam je baš roza
olovka za usta. Ja vam je, znači, obrubijem usne normalno. Ne volim prelaziti pretjerano usne jer to mi izgleda onako odvratno i umjetno. Precrtano, to baš ne volim. Nakon olovke stavim ovaj Never Nude, Wet n Wild. Nijansa vam je 142E Never Nude. Ljudi, jeftiniji i bolji ruž u životu nisam našla. Ovaj ruž je samo 2 eura, kupila sam ga na Notinu. Notinu zakon, imam još 2 u zalihama. Wet n Wild, savršeno. I za kraj, šećer na kraju, Aura Star Gloss. Aura Star Gloss, ovo imate za kupiti u Bipi. Omiljeno sjajilo, nijansa je 04 Supernova. Ljudi. Znači sad mi se još i skinulo, evo, demonstracija samo za vas, vidite ovo. Ja ovo zovem tekuće zlato, jednostavno tekuće zlato, savršeno, evo. Nadam se da ste uživali, znači 10 je navečer, ja mislim sad već, ovaj video traje, evo, skoro 17 minuta. Ako ste došli do kraja, čestitam. Nadam se da vam je video bio koristan. Jako bih voljela da sam češće tu, međutim, rekla sam vam već, počela mi je sezona, radim 2 posla, YouTube mi je 3. Jeli, kao posel, odnosno hobi, koji jako volim. Eto, želim vam lijepu večer, lijep dan, što god, kad god ovo gledali. Ako gledate, dobro jutro, dobar dan, dobro večer, kad god me upalili. Evo, pozdrav iz predivnog Dubrovnika. Hvala vam što ste me slušali. I naravno, ostavite mi like i komentar za bolji algoritam. Pretplatite se, besplatno je, a meni puno znači. Eto, hvala vam lijepa, gladna sam, ne znam više što govorim, vidimo se u nekom sljedećem videu. Pusa, bok bok!